The world is changing faster than ever. What used to take decades is now taking years or even months. What you see right now is the illusion that people have had for many decades about the workplace being this secure place to work the rest of your life. For the first time in the history of our nation, our children will not do as well as us. We've seen our friends get laid off. We've been laid off. We've had our pay cut. People are overworked and underpaid. They seem to have less time and less freedom. They live under constant pressure. This is going to be forced. And so even if your employer loves you, they may have to cut you. There's something wrong that on Monday morning, the heart attack rate increases by 35%. Technology is accelerating, job security is declining. It just doesn't seem like the old models of making a living are as reliable as they used to be. Every aspect of our lives, there's a better way out there, but we're still doing it the old way. We live in the greatest country on the planet, and there are a lot of people sitting around complaining and being cynical. Like everyone's whining about this old model, and I'm like, why don't you leave it? Look at all this over here. Look at all this opportunity. Since so much of our lives revolve around our work and the way we make our living, many people are thinking there just has to be a better way. The biggest challenge facing our world today is not making money, is what are we going to do with all the displaced, unemployed people? People are afraid that they're going to make the wrong decision. People are afraid of the unknown. People are afraid that maybe I don't have the skills. Hey, sports fans. Industrial age is over. It's dead. It's dying. That's why going to school to get a job is an obsolete idea. A steady paycheck is an industrial age idea. Dobro večer svima. Nadam se da se čujemo. A ako se ne čujemo, neka mi oni koji imaju moj kontakt, neka me kontaktiraju. Nadam se da su svi došli koji su trebali. Vidim da još ljudi pristižu. 47 ljudi je sada već ovde. Lepa brojka. Da ne bismo dužili, pošto sad je već 8:03, želimo da budemo tačni. Ja sam Branislav Ćurčić i neću biti jedini koji će biti večeras sa vama i negde ćemo se družiti narednih maksimalno sat vremena. Pričat ćemo naravno o poslovnoj ideji koja sada sve većem broju ljudi koristi iz dana u dan, bukvalno iz dana u dan. Naravno, reč je o profitu i to o pasivnom profitu. Ja znam da na tržištu puno prilika o pasivnom nekom profitu. Naravno, ima tu i nekako lepo zavijenih priča koje u želji da privuku ljude, pa na kraju možda i nije toliko pasivan taj prihod. Ovo je bukvalno pasivan bez obzira na nivo vašeg trenutnog znanja i vezanje za Forex tržište. Da ja ne bih puno sad pričao, naravno svi znamo u kakvom smo vremenu, svi živimo u istom vremenu, pogotovo posljednjih nekoliko meseci šta se dešava, to je zapravo uvertira za ono što finansijski analitičari sada sve u većem broju tvrde, a to je da dolazi ogromno jedan ekonomski tsunami koji će zahvatiti bukvalno ceo svet i možda veći nego bilo koja finansijska kriza koja nas je zadesila. I smatram da treba što veći broj ljudi da razmišlja o tome kako da naprave jedan finansijski padobran u slučaju da krenu stvari loše. Niko nije danas siguran ni sa svojim poslovima, da li ste zaposleni kod nekoga u državnoj ili privatnoj firmi ili imate svoj biznis. Nažalost, mnogi biznisi su danas usporeni ili su zaustavljeni zbog svih ovih mera. Tako da danas ćemo pričati o kompaniji koja koristi najveće tržište na planeti. Najveće tržište na planeti je naravno Forex tržište. Vidite koliko je to veliko. Forex tržište je tržište valuta, takozvanih fiat valuta, gde se trguje dolar u odnosu na euro u odnosu na jen i tako. Znači imate puno valutnih parova kojima se trguje.
Najkraće objašnjenje Forex tržišta je bolje da prepustim video u jednom od 2 minuta koji će vam objasniti zapravo šta je Forex tržište. The foreign exchange market, or Forex, Sekund, ja se izvinjam. Okay. for the trading of currencies. This market determines foreign exchange rates for every currency. It includes all aspects of buying, selling, and exchanging currencies at current or determined prices. You have probably already participated in the Forex market. If you've ever traveled to another country, you would have exchanged some of your own country's currency for the currency of the country you're going to visit. If you didn't spend all your exchanged currency and deposit it into your bank account when you returned home, and that currency went up in value during your vacation, you would have received more of your home currency for your exchange currency when you deposited your excess foreign currency into your bank. This is also how you make money in the global Forex market. There are plenty of ways to invest your money. Lots of people purchase stocks or bonds. The Forex market has several advantages over the stock and bond market. Stock and bond markets frequently have bull periods and bear periods. A bull period is identified when just about everything in the market is going up. A bear period is identified when just about everything in the market is going down. While it's easy to make money in a bull market, it's much harder for a trader to make money in a bear market when prices are falling day after day. In Forex, there never really is a bear market or a bull market, since each trade consists of buying one currency while selling another. The market never really goes up or down as a whole. One currency going down naturally means the other counter currency is going up. All that matters is the currency you're interested in is either going up or down. Secondly, the Forex market in general is a level playing field. There are no mergers or acquisitions or inside trading to make the market move unexpectedly. The Forex market is the biggest market in the world, with over $5 trillion a day traded. So no one entity is ever big enough to control a market of that size. The market trades 24 hours a day, 5 days a week. That's 124 hours of continuous trading time available to you. You can start trading at 9 a.m. Monday morning in Sydney, Australia, and wrap up your trading on Friday at 5 p.m. in New York. So the market is ready and waiting for you anytime you want to trade. And because the market is so big, odds are you'll never be stuck in a trade. If you want to get out of a position, you can almost always find someone to buy or sell with. Trades are executed within seconds. Central banks and the global banking industry, governments, financial institutions, multinational corporations, and about 90 million home-based retail trading enthusiasts all trade in the global Forex market. Ok, dobio sam poruku da neki ljude webinar izbacuje. Verujte da to nije do nas. Ja mislim da je do Zoom platforme, pošto pišite slobodno, svi koji ste u grupi Telegram, slobodno pišite tamo ako nešto ja ću vidjeti. Nadam se da se čujemo, da mene čujete sada. Ok, ovo su bile osnove Forex tržišta. Verujem da ima vas koji ode na webinaru koji se sigurno ne sreću prvi put sa Forexom. Neko zna šta je Forex, neko možda prvi put čuje šta je Forex. Danas neko zna šta je Forex, ali nikad nije učestvovao. Zapravo svi smo učestvovali u Forexu. Time što vidjeli ste na videu da svaki put kada ste nekada menjali svoju valutu za drugu, vi ste deo Forex tržišta. A neko se profesionalno bavio ili se bavi i dalje na amaterskom ili na profesionalnom nivou. Neko je bolje, neko lošije. A da budemo iskreni, malo je ljudi koji stvarno imaju konstantan uspeh. Postoji jedna ružna statistika, 90-90-90 se zove, to znači da 90% ljudi u roku od 90 dana izgubi 90% svog novca na Forex tržištu kada sami traduju. Naravno, tako se i uči, naravno. Ali je bolno kada gubite svoj novac u tom učenju. Međutim, zato se i osvrćemo na ovu kompaniju. Njeno ime je puno CashFX Group, koja zapravo koristi svoje znanje i svoj softver tim tradera koji trguju za nas, koji daju uslugu trgovine za nas. Što znači da ukoliko još uvijek nemamo uspeh na Forex tržištu ili zapravo ni ne želimo da se bavimo Forex tržištem, ali želimo da zarađujemo od njega, oni nam daju usluge da možemo
svakodnevni profit da imamo od njihovog trgovanja. Smatram da jednu onako najdetaljniju analizu je uradio moj prijatelj Igor Krnić, od koga sam ja dobio ovu informaciju, i sad je vreme da se on oglasi, zato što mislim da će on najbolji i najkompetentniji je za ovu temu da objasni šta je zapravo CashFX Group. Igore? Ništa, dobro večer svima, hvala vam što ste izdvojili malo vremena da čujete ovu priču. Malo meni čisto da čujemo ko sam, šta sam, čime sam se bavio do sada. Ja u stvari dolazim iz kripto sveta. Tu sam od samog početka, od 2009. godine, ali malo ozbiljnije tek od 2013. i baš ozbiljno od 2016. Trgovao sam i na exchange-ima, na menjačicama i sa robotima raznim i zarađivao i gubio kao što to obično ide. Međutim, kada sam ipak malo odlučio da istražim oko Forexa, jer nije mi se svidelo u kriptovalutama kada padne neki par, suviše imamo, tako kako se tamo to zove, vreće, i nikada se vrati gore, a nemamo mogućnosti da se zaštitimo. Doduše, tada nije bilo ni leverage-a, ni poluge kada sam ja radio, sada to sve ima, ali mi se i dalje malo više sviđa Forex, mada sam ja uvek za diversifikaciju, ne volim da govorim da je nešto bolje od nečeg drugog, uvek je dobro imati sve. Videli ste u ovom malom videu da sva tržišta zajedno, kad se saberu, mada ćemo to i posle vidjeti, nisu ni približno velika, tačnije likvidna kao Forex. Forex je zapravo decentralizovano tržište, znači nema neke firme koja može da utiče nešto veliko. Ima tu market, nije to toliko bitno. I ceo svet, bukvalno razmena svojih fiat valuta utiče, tako da problem u kriptovaluta nam je i dalje taj use case, znači premalo se koriste, ljudi više i dalje veruju da će da se obogate od držanja nego da treba da koriste se kriptovalute da bi to raslo. Ova kompanija recimo uzima oba ta sveta, dakle oni uplate isplate rade samo sa Bitcoinom, ne zanimaju banke. Forex koriste bukvalno samo da bi se zaradio novac putem profesionalnih tradera. A eto, mi kako rastemo, tako će i definitivno da se pojača, bar da utičemo i na pojačavanje iskorišćenja samog Bitcoina, jer svi da biste ušli ovde morate kupiti Bitcoin i to je opet pozitivno. I kada su isplate, mi obično savjetujemo da čuvate ili Bitcoine u novčaniku, ili da ih prebacite u neki stabilan coin ako se plašite pada Bitcoin vrednosti, ali opet na kraju je uvek na vama šta ćete s svojim novcem. Dakle, ja sam, kažem, još već 13 godina preduzetnik, svašta sam nešto radio i uspješno sam bio u miningu kriptovaluta i u nekim ICO-ima sam uspeo da prepoznam dobar projekat i sad su mi neki već top 10 i tu je dobra stvar, ali sam uvek nekako volim pasivan prihod standardan, jer ja sad, mining je već postao suviše težak za obične korisnike, dakle ako nemate farme, nije neki novac, zato staking ja recimo radim, znači zalaganje određenih projekata da bi se mreža održavala i to je neki pasivan prihod. Ovaj Forex i ova kompanija nam upravo donosi mogućnost pasivnog prihoda, bez da mi nešto veliko znamo, znači ne moramo znamo bukvalno ništa oko samog Forexa. Imaju profesionalni tim tradera, sad jako dobrim softverom koji je dokazan do sada i istestiran, bukvalno oni su došli da nam ga ponude. Kao što su videli, tačnije, oni su, dakle, nalaze u dve industrije, bave se e-learningom i tradingom. Zašto e-learning? Mogli su oni bukvalno samo da uzimaju investicije kao investicije od nas zapravo i da trguju našim novcem i da oni nešto sebi uzmu, nešto vrate nama. Ovde vizija ove kompanije nije samo takva. Vizija kompanije je da edukuje ipak ljude, ko hoće naravno opet, da ipak nauče sami malo o terminologijama, o tržištu, možda i da traduju posle. Trenutno je faza 1 koja je samo za ljude koji će malo da uče i oni da traduju z njih, a dolazi uskoro faza 2 gde ćemo mi moći malo
dublje da se igramo. Vidimo da je Forex market, dakle da je ubedljivo najlikvidniji i ovo su sve neke okvirne cifre, nekad više, nekad manje, kriptovalutu sada još i veće, nekad i one pada, nebitno, ali recimo ja sam jako srećan što se približavaju i verovatno će za nekoliko godina možda i preći tržište kapitala, to su vam akcije i tako dalje. No, vidjet ćemo. Dakle, ova kompanija se bavi, dakle, akademijom, mi dobijamo u tim paketima koji se postaviti akademiju, da mi naučimo nešto iz Forexa, zavisnosti od nivoa naših paketa i deo novca odlazi, dakle, na Forex i trguje se u Forexu i mi dobijamo, dakle, nazad sa više nego što smo vratili. Videli ste i u videu, dakle, Forex je najveće najlikvidnije tržište, preko 5 biliona ima, neki čak govore da će do 2025. biti preko 7 miliona, doduše neki kažu da će da padne sve to, ali dobro, vidjet ćemo šta će se desiti, ne verujem da će sve da padne. 2008. ko se seća te recesije, pa čak i pređešnjih recesija, kad god se desi recesija, Forex ne padne, jednostavno ne može da padne, jer nema on vrednost neku da je drže ljudi, nego bukvalno je to vrednost jedne valute odnosno drugu. Vidjet ćete posle kako vi možete zaštititi od pada jedne valute odnosno drugu. Takođe ovde imam uvek strategije koje možemo koristiti za risk management, to ćete vidjeti jednu od njih posle. Može se spajati kapital, mogu koristiti sistem poluka, dakle da radite sa novcem brokera pa da još više zaradite, ali izgubite ako sami radite. I 5 radnih dana, znači od ponedjeljka do petka se traduje 24 sata. Ono što sam ovde hteo malo da dotaknem, o ovome nismo do sada pričali, da biste ušli u Forex, možete sami da znate da tradujete, mislim, nemojte pokušavati sami ako ne znate ništa, to je naravno, ali se sad pojavljuju takozvani roboti, to je tačno se zove Expert Advisor, dakle skripta koja se ubaci u MetaTrader platformu i ona, znači, ako je to trading robot, on faktički sam otvara i zatvara ordere i sad se pojavljuju polako i te veštačke inteligencije, algoritmi za iste da uče, znači vremena. Ja ovdje imam screenshot bukvalno jednog robota kojeg sam ja koristio, koji već 4 godine testiran, 2 godine odlično radio. Međutim, marta ove godine se desilo nešto što se odavno nije desilo, znači dolar je pao, konkretno ovdje desno vidite u odnosu na jen, šta se desilo, znači on nekoliko dana non stop padao. Roboti koriste određenu strategiju koja se zove Martingale, gde on faktički sve više uzima po nižoj ceni, pa kad krene na gore, onda smo u profitu. A šta se desi ako mi nemamo dovoljno novca, čak i sa polugom od brokera, gubimo sav novac. Ko zna to da radi, kao što roboti ne znaju, mada sad jer oni ubacuju taj antitrend, ali to tek treba da se vidi kako radi. Dakle, ko zna da radi, kao što znaju traderi iz kompanije CashFX, oni u ovom padu kreću da uzimaju obrnut pad, dakle japanski $1, u konkretnom ovom primjeru, i šta se dešava, oni profitiraju. Tako da, dok su roboti gubili novac ljudima, CashFX je u martu mesecu isplaćivao ljudima sasvim bez problema, što ćemo vidjeti posle. Koja je vizija i svrha ove kompanije? Dakle, vidjet ćemo posle ko su osnivači, ko su konsultanti tehnologije. Oba osnivači su već bili uspješni kao preduzetnici, ne što u marketingu, što u tradingu. Osoba koja je zadužena za sam trading, koja je glava operacije toga, oni su dakle već imali ceo sistem sređen, već su zarađivali, već su bili dobri, zato nekima nije jasno zašto sad onda im ovo onda treba. Jednostavno, ako neko poda ruku, zašto da ne primite? Znači, oni hoće taj svoj sistem da podele i sa nama. Jako puno sad već ima firmi, sve više koji ovako rade, znači uzimaju novac od ljudi i trguju, pa dok ne izgube taj novac, jer uvek postoji verovatnoća da se izgubi novac. Ovo su znači osnivači Oscar Lopez, znači on je radio već neke svoje projekte ranije, dosta je bio i on isto success story, kako se to zove u kriptovalutama, zato je naravno odabrao da ovakvom kompanijom potpomaže znači razvoj use case-a Bitcoina. Jednostavno vidjet ćete posle
šta je on odabrao, kakve firme je on odabrao kao temelj ove kompanije što se tehničkog dela tiče. Jer ova fintech kompanija i tu mora, znači temelj su platforme koje mora da se odradi kako treba. Edwin Abad je, dakle, glavni trader, on je zadužen, dakle, i za razvijanje tih algoritama za Expert Advisor. Ima tim od 4 još inženjera i tradera koji su tu dostupni, znači na web sajtu su njihova imena. Videli su ih lideri ove firme, ispitali, bukvalno se ispitalo sve, znači ne možete na slepo nigde što ulaziti i dokazali su ljudi, videli, bilo je tu webinar sa live tradeom, mada vidjet ćemo posle, mi sada već isto vidimo uživo sve šta oni rade. A za konsultate su uzeli jednu renomiranu američku kompaniju, Conversion Pros, koja je jako poznata u Sjedinim Američkim Državama. Ron Pope je njihov osnivač, isto jako cenjen čovjek u Sjedinim Američkim Državama. Koliko smo čuli, eto mi sad na ovim webinaru možemo da kažemo, mada oni na corporate call-ovima ne smiju. Njegov tim advokata radi sa američkim Security Exchange Commissionom, dakle SEC, da krene CashFX da legalno prima i klijente iz Sjedinih Američkih Država. A samim tim oni će da ih regulišu, znači onda da bukvalno ceo svet ne zuvaju o tome da li su regulisani ili nisu, da li traduju ili ne traduju i tako dalje. Oni su napravili i matematiku za kompletni plan, i back office, i celu strategiju, i eto, ja lično sam ih pratio od decembra. Osoba koja je meni rekla informaciju tu još od juna ili jula, tako da već je to sleglo, već su dokazali da... I primetio sam da isto zabranjene su mnoge stvari koje su zapravo nelegalne u Sjedinim Američkim Državama, a mnogi mrežni sistemi to dozvoljavaju, recimo kupovina paketa sa balansa, više svojih pozicija, to ne može u Americi da prođe i oni bukvalno rade sa time da uđu tamo. A to je iskreno i ovoj firmi odgovara, jer to je firma koja se bavi marketingom, dakle ima lidove, imaju svoj marketing sistem, su isto napravili baš za CashFX ko želi lidove posle da hvata. Znači, napravite neki svoj web sajt koji su vam oni dali jako lako i bukvalno nalazite sebi mušterije. To je za one, naravno, koji hoće da šire dalje ovu firmu. Mi sad pričamo za one ljude koji bukvalno su došli ovde da malo pasivno zarade. Njihova kancelarija, kupili su ceo sprat na 9. spratu RBS Towera u Panami, tu su i registrovani i cijela njihova akademija koja se dobija uz trade ugovor je akreditovana na strani Ministarstva prosvete Paname i oni to šire, nije to sad to što je sada, ali jako će to da se širi, bit će ceo univerzitet napravljen. Sad da li će se proširiti na druga tržišta, verujem da hoće. Malo su kriptovalute problem, zašto nisu još uvijek regulisane, pa bit će i to, verujem, znajući koliko su entuzijastični, bit će toga, samo polako. Ovdje ima oko 1000 kvadrata, ukupno bit će sad uskoro otvaranje, znači onaj crveni ribon, što bi se reklo, moći da dođe bilo ko i da upozna ljude i sve to, mada su već bili lideri koje sam ja gledao, samo nije javno još otvorena kancelarija. Ovi lideri koji su bili pričali su čak i sa vlasnikom te zgrade, pa i on ima istoriju sa osnivačima ove kompanije. Imamo trenutno kao dokaz o tradu, da ima trade, imamo dve stvari, a to je uživo streaming, dakle, u back office-u, to ćemo pokazati posle. I imamo svedočenje samog brokera kojeg oni koriste, o tome ćemo posle. Sama kompanija mi isto daje dobre, dakle, alate da razvijamo dalje svoj biznis, koga to bude zanimalo. Oni sad trenutno prave svoj payment procesor, jer koriste određen payment procesor za Bitcoin, međutim, malo je likvidnost za broj ljudi koji je u CashFX-u i za broj i za količinu Bitcoina koje one treba da pripreme za te nedeljne withdrawale za svlačenje. Tako da je sad to malo manuelno, pa traje do 24 sata, 48 nekad, ali prave svoj payment procesor. Imaju jako dobar, dakle, back office, imaju jako dobru automatičnu platformu. To je sve u principu pravila Conversion Pros kompanija, koja generalno radi sa Fortune 500 kompanijama i Ron Pope ne bi ulazio, dakle ne prima uopšte poslove za koje ne vidi da postoji
dugoročan plan, dakle da postoje tu. Od proizvoda, dakle, koje mi dobijamo za naš novac, možemo da biramo, dakle, da li ćemo samo akademiju, tu imamo 3 paketa, osnovnu seriju, naprednu i Supreme seriju, po različitim cenama, s tim što kao što vidimo ovde, Supreme serija još nije ni završena, ali ove dve su jeftinije i te dve serije generalno dobijamo i dobija se i sa paketima za trading kontraktom, ali to se, dakle, u osnovnoj seriji imamo modul 1 i 2 da učimo osnove, korist trgovanja, tehnički temelje, koncepti, a u naprednoj profesionalnoj seriji već imamo 4 modula i to su već, uvode se u svećice, u grafikone, u strategije trejda, gledanja i tako dalje. A u Supreme seriji već ulazimo u psihologiju, jer ja recimo kad sam tradao, ja sam shvatio da nemam psihologiju tradera, nemam ni živaca, nemam ni hrabrosti, ni emocije savladaju ljudi, onda gube novac previše. Tako da najbolje ja sam recimo odlučio za sebe, jer ja sam sebi našao ovu priču, pa kad sam video, kad mi se slegla koliko je u stvari, koliko je sigurna za svakog čovjeka koji ništa ne zna, bolja od ostalih, eto ja sam odlučio ponudim prijateljima koji se bave mrežnim marketingom i ja sam sad posvećen pomaganju tim ljudima da se ovo proširi u jedan biznis na ovom našem prostoru, jer puno ljudi izgubilo novac u nekim vizionarskim projektima, u obećanjima, biće, neće biti. Ovde jednostavno imamo sistem koji je istestiran, radi i idemo. Ne može da se garantuje da će to sve uspeti i biti 100 godina, uvek i oni mogu da izgube novac. Međutim, znajući njihovo iskustvo višedecenijsko i znajući strategije rizika kojima se koristi da se jako malo procenata balansa traduju, uspeli su da dođu. U početku je bilo malo čupavo, zbog malo novca su imali. Mada oni su krenuli prvo sa svojim kapitalom, međutim sad već ima od 22.000 ljudi je tu, pa mnogo tu sad novca vrti i brinu jako za naš novac, što se vidi sada u ovoj, nazovi, krizi, usporenom generalnom tržištu, gde ima prilike da se jako zaradi, ali je veća prilike da se izgubi novac. Oni su tu malo povukli ručnu i sad dobijamo tih nekih skromnih oko 1% na dan, što je opet bolje od mnogih drugih projekata. I ono što je najbitnije, mnogi projekti su prestali isplate, jer su dokazali da im zaista trebaju novi korisnici da bi mogli da isplate stare. Ovde ne samo da isplaćuju redovno, evo, već gotovo prošlo, nego su i pre mesec dana jedan vid nagrada otključali. Dakle, postoji ograničenje veličinom paketa do kojeg nivoa možete određene nagrade da dođete. To je sad otključano, bez obzira na koji paket. I sad, eto, smanjili su trade iz predostrožnosti, s obzirom da su naše pare, i ja isto lično imam i neke robote pored i smanjio sam agresivnost strategija, jer to svi savjetuju, naravno. Ne volim baš da rizikujem tako u tim stvari, a pogotovo oni se tuđi novci. Tako da oni su pokazali definitivno da imaju dobru matematiku, da imaju dobre rezerve i da tu jednostavno ne zavisi od novih ljudi. Vidjet ćete posle kada malo razložimo pakete, da je ovo jedan baš održiv sistem na druge staze. Pod uslovom da naravno oni prave novac u Forexu. Sad to je već pitanje budućnosti. Što se tiče trading paketa, dakle to je, isto dobijamo iste akademije, s tim što 30% cene odlazi na akademiju i tih 30% bukvalno hrani marketing, kao što Coca-Cola kad proda svoju Coca-Cola za 2 evra, ko zna koliko toga ide na marketing. Isto tako ovde 30% cene paketa ide na marketing, dakle, ali ovde je mrežni marketing, gde mi ljudi do kojih je sve došlo i do nas, pa evo i do vas, bilo je plaćeni. A 70% novca odlazi na brokera njihovog. Dakle, ovde mi vidimo, recimo, ajde razložit ću vam posle u stvari, nego vidite, može se krenuti $300, 500, 1000, 2, 3, dakle ima, ne samo da ima za svakoga i da se testira, da se proba, jer uvek govorimo da jeste sve rizično, pogotovo oko trgovanja i uvek neko treba da testira ili da ulazi sa onoliko ko može da priušti i da izgubi. Znači, nemojte ići, uvek ima tu dosta uvijek i kredite dižu i rizično je to treba čovjek da zna šta radi, nije za preporuku. A imamo do 5, 7, 10, 15, znači, sad, moguće je nadograđivati paketa na paket uz doplatu
uz doplatu razlike, znači u bilo kom momentu pre nego što nam istekne ugovor, znači pre nego što nam vrate novac. Ja bih sad samo hteo da se prebaci njihov broker, to je mnogo bitno da ne nastavim dalje. Njihov broker je Everfix, relativno mlad broker, 4 godine radi, ali su već prilično uspešni i regulisani su više regulatorni tela na Kipru su, ali imaju licencu i za Dubaj, i za Istok, i Zapad, i za UK, znači od FCA ih isto reguliše. I vidimo da su malo veća firma zato što su glavni globalni sponsor fudbalskog kluba Sevilla, mislim to je top 5 ekipa u Premier ligi, i eto oni su im globalni sponsor, jednostavno ne možete biti mala anonimna firmica ako ste uspeli da dobijete ovako neki marketing, što bi se reklo. Ovdje imamo sve njihove licence gde vidimo da ih reguliše i United Kingdom, i Španija, i Holandija, i Poljska, imaju i na Seychellima za onaj tamo deo, imaju internacionalnu licencu, tako da multi-licensed broker koji ima, znači za ceo svet. I sad taj broker svedoči, dakle, o trejdu naših CashFX tradera. Ja ću sada opustiti, možda minut samo traje. Ovo je događaj, CashFX događaj lansirni, dakle, kad su lansirali malo, u novembru bio neki lansirni događaj, prošle godine, i doletao je i direktor operacija Everfixa, vidimo tu dole, Nadžib Kasis. Ja ću samo pustiti, trenutno nemam prevod za ovo, nadam se većina vas razume engleski, minut samo, čisto vidite šta on kaže o traderima, jer on je nedavno je on novembra bilo, sad već ima upoznao te tradere, ali traderi CashFX-a već pre CashFX-a, dakle, sarađuju sa ovim brokerom, ranije su naravno imali drugi. To je jedan sistem koji je već istestiran i naravno i dalje se razvija. Ne može to nikada bude gotovo, vidimo u svim softverima, stalno se sve razvija. They decided to start working with us lately, and the way that they trade, it's like they are making some sort of magic in the market. I'm working in this industry for approximately 11 years. I changed a lot of companies, but I've seen a lot of traders, a way of trading. People, as he spoke before, Edwin, it's mainly emotions. People lose because they cannot control their emotions. Edwin is doing it like he's controlling the market and the market controlling him. He's moving always with the wave. He's moving with the market correctly, which is something unique. You don't see it really very often in the market. Edwin je, znači, on je co-founder koga su spomenuli, koji je zapravo glava operacije tradinga. I sad ću vam pokazati još jedan dokaz trade-a, samo da se ulogujem moment. Znači, u back office-u imamo, dakle, web TV, tu je uživo streaming. Ne znam sad da li su to svi parovi, neki parovi tu postoje. Ovdje vidimo sve šta se dešava, mada oni su generalno sada tokom ove krize zaustavili svoje robote i traduju manuelno, tako da ne vidimo non-stop tradove. Postoje svedočenja zajednica koje su unutar CashFX-a, koje su pratila ove tradove i gledali su kad se izvrši trade neki, pa su to radili na svom akauntu i uspjeli su da naprave profit, tako da to je pravo. Ovo je, mislim, ko zna MetaTrader 4 platforma, ja to koristim isto, pa ne to sve, vidi se da je to Everfix, da imaju svoj account number. Ovde čak vidimo da su otvorili Expert Advisor, vidimo CashFX 2020 not live. I ovde u ovom uglu isto vidimo CashFX not live i vidimo ovde, sad ne znam da li vi vidite, ali ja vidim smajlić, jedan što znači da je aktivan. Tako da imaju svoje software, imaju manualni trade i već su ljudi uspevali da znači, na ovim orderima da vide profite.
cifre, i možemo da vidimo pipse. Pips je jedna razlika, znači u ceni, da li ste zaradili, izgubili koliko. Ne znači ništa pips, kada neko kaže koliko pips je uradio, zato što ne znate koliko je taj lot size, znači količina ordera, ako je lot size 001 ili ako je 100, naravno da nije isto pipsa, ćete zaraditi više manje. Mi ne znamo cifre, zato što oni rade sa advokacijom, rade sa regulatorima na tome i neće da rizikuju. U Americi se pokazivanje, brojčano pokazivanje zarada od strane kompanija koje nisu registrovane kao investiciona kompanija ili broker. CashFX je registrovan kao trening kompanija i oni ne smiju pokažu cifre, jednostavno samo procente i jednostavno zato nemamo ni listinge od brokera, ima broker naravno šalja listinge, mi ne možemo da ih vidimo. Neki pitaju zašto nemate MyFX book, ali generalno vidite, pokazali smo da sam broker svedoči u njihovom tradu i vidimo uživo ovde. Ako ćemo sada tražimo i listing od brokera, jer broker samo može da listing, pa ako on već svedoči da oni traduju, onda taj listing može isto da se napravi ako lažu. Tako da, suludo mi je to totalno, ne volim više ne pričam o tome. Ali eto, čisto da prođem malo na tu temu. Zašto ovo pričam? Da vidim kako sam ja došao do ovde, da istraživajući da li da se pridružim ovoj kompaniji. Pored ostalih, naravno, prilika koje sam radim. Dakle, vidimo su pakete i jednostavno da završimo. Znači, videli ste koliko je Forex interesantno tržište i dobro biti deo njega. Možete biti kao sami traderi sa robotom. Naravno, robota vi morate da pratite, ako opet ne znate, pratite robota. Videli ste i šta može da se desi. Desilo se ovog marta, mnogo ljudi izgubilo novac. Ja sam, znači, imam poznanike koji su izgubili 10, 30 hiljada, 50 hiljada dolara sa brokera. To je otišlo u roku nekoliko dana. Nisu bili spremni da moraju da imaju još toliko novca da dodaju da bi izdržali drawdown. Drawdown je kada vam otvoren order pada. Međutim, nažalost, dolar je toliko pao, on je pao sa 112 na 102,5 valjda, da čak i da ste dodali duplo, izgubili bi ste i to duplo. Tako da, tako je. Ali, CashFX je uzimao obrnut par, jer oni su tu i profitirali, znači nisu non stop uzimali sve više dubinu, nego su zaustavili u jednom momentu kad su videli da krene i krenuli su, naravno, dobro trenu. Znači, sva ova pasivni deo gde oni traduju sa novcem se zove bear capital. I tu ugovor vam traje dok vam ne vrate duplo od vaše. Znači, ako ste ušli sa $1000 paketom, vi ćete na kraju imati $2000 na akauntu i oni su završili sa vama. Mada kada slačite bilo kakav novac, da li od mreže, da li od pasive, postoji 20% provizije koju ne uzima kompanija uopšte, nego ide nazad jedan vid mreže i zbog toga je ovo stvar održivo da ljudi koji promovišu sistem da su tu. A kada znači od tih recimo 2000 koje imate od $1000 paketa, svučete i skinemo se 20%, ostaće vam 1600, govorimo tačne cifre, transparentno, sve bez lažnih, bez sakrivenih zapravo stvari, vama će ostati faktički vaša glavica nazad i 60% čisto profita, da ništa niste radili. Registrovali ste, platili ste i ništa, samo logujete se jednom nedeljno ili dva puta, nekako god hoćete, da vidite šta se dešava. Svaki dan nam oni daju koliko procenata smo dobili i to nam se sve uračunava. Evo sad ću vam pokazati u stvari. Ajde, kako već samo imamo share. Znači ovde možemo da vidimo u back office, dakle, trading pool i to se resetuje svake subote, odnosno petka posle, jel? I pojavi se, znači od juče smo dobili 1,09%, vidi se da sam ja dobili $76, moj paket je 10.000, ja sam ušao sa 10.000, tako sam ja procenio da toliki mi je bio rizik i toliko sam mogao da priuštim da uđem. Ovde piše da traduju sa mojih 7.000 od 10, to ćemo objasniti posle zašto to tako, ali ja svakako dobijam, ovako procentualno dobijam dok ne dobijem 20.000. Šta se dešava kada vam istekne ugovor? Možemo ajde da vidimo taj bear capital kad smo već otvorili ovde. U samom back office-u ima neka procentaža koja ide. Evo ovde vidimo, znači,
vidimo taj paket koji je i ukupna karijera. Znači, ovo je bear capital, znači i ovde ide do 200%. Ovde sad vidimo da sam ja od daily tradinga za, eto, još nije mesec dana, ali oko 19% sada, i to je ubedljivo najlošiji rezultat do sada, zato što su isključili robote, ali to će verovatno uskoro sad krene da ide nazad. Kada vam ovo dođe u 200%, to je meni kad dođe, ja ću imati 20.000 i moram samo da isvučem, ne mogu ništa s njima ovde. Kad isvučem, ja mogu da opet platim 10.000, da opet od nule idem i tako vrtim. Mogu da odem, da ne radim ništa, da uzmem svoj profit i svoj novac nazad. Ali mogu i da platim recimo 5.000, upgrade ovde klik, i idem na 15.000 nalog, tu se onda malo vraća procenatu nazad i faktički u tradinga dobijam shodno 15.000 ugovoru, znači dobijam više iz trejda i sada mogu da zaradim do 30.000. Idemo nazad na prezentaciju. Dakle, videli ste, to je bear capital, znači uplatite paket, imate ugovor, koliko traje ugovor, nema obećanja vremenski, znači sve zavisi od marketa, nekad bude 6-7 meseci, može biti 12 meseci, a to ako bude 20%, pa da ne bi trebalo, vidjet ćemo, bude 12 meseci, a vidjet ćemo posle koliki su bili od avgusta imamo, od avgusta do marta imamo cifre, to je 30 nešto posto, faktički prosek je bio, tako da bilo je kraće, eto sad je, kad smo mi Balkanci ušli, došla korona i to sve ide u bear capital, to vam leže, svučite, hoćete da idete nazad, da ćete upgraditi, to je sve na vam, ne mora to što ovdje ne mora da se, nema mesečnih članarina, to je vrlo bitno, ima raznih robota i signala u Forexu, ne samo u Forexu, u svim tržištima, gde mesečno plaćate nešto, pa sad vi koliko imate na brokeru ili gde već na menjačici, zavisi koje tržište, pa da li to uspije da zaradite uopšte za tu mesečnu, ovde nema toga, ovde se platili jedan paket i samo gledate šta vam dolazi. I to je to. Sad, ukoliko vi se vama svidi ovo, recimo, tu, ja koliko sam primetio, eto, moj mentor je tu 10 meseci, njemu od 1700 ljudi svaki dan, pa ne znam, već po 50-100 novih se pridružuje, obično kreće ljudi sa 300, 500, 1000 i malo da testiraju, da vide, pa nadograđuju. Jer to je bukvalno neka pasiva, svi imamo neki svoj posao, neki ima više poslova, to je naravno uvek poželjno. I nikomu nije odustao, znači niko nije otišao da se nije vratio. Čemu, mislim, zašto bi kad radi? Sad, ako vi jednog ga zakačite za sebe, šta znači vi se registruje se preko vašeg referral linka, vi dobijate dodatnih 200% mogućnosti u bull capital. To možemo da vidimo, evo ovde dole kod mene, ispod, dakle, videlo se već, ali evo sad da bacimo fokus na njega. Ovde ulazi samo onaj novac koji dobijete od registracije novih članova, i sad posljedno vidite kompresivni plan kako to ide, i onih 20% provizije, dakle, koje uzima se, vraća se u mrežu kod slačenja, to su je matrix bonus, i to ćemo posle objasniti, i od toga se isto dobije. Međutim, u zavisnosti kad se ko aktivira, jer vidite, vi možete da se registrujete ovde pa da platite posle nedelju dana, ali u tih nedelju dana nekoliko njih ili puno ili malo je već platilo i uzelo je poziciju u matrici koju ste vi trebali da uzeti. I onda ćete vi pasti najverovatnije kod nekog drugog, a taj recimo neko ni ne radi mrežu. Zato matrix bonus, kao što se ovde vidi, ide na bear. Šta to znači? Vi možete da uđete ovde i nadograđujete se, zarađujete pasivno, nikom niste ispričali. I dobijate u svoju matricu nekog sistemom, kako vaš, znači imate uvek neku ekipu iznad vas, iako je neka ekipa agresivna i jako često ima novih, vrlo verovatno će vama upasti neko. I faktički onda od njegovih slačanja, njegovih zarada iz Forexa i vama kaplje i ubrzava vam se uopšte vaš ugovor. Da ne morate nikoga uopšte ugovoriti. Eto koliko je to dobro. Sinoć smo kao pred kolu čuli da je bio jedan nalog koji je krenuo 300 i došao do 100.000 naloga, znači bukvalno upgradeovanjem, a da nije dodao svog novca. I sad to se desi, desilo se za godinu dana, možda ako su krenuli u pre-launchu u aprilu,
Taj nalog je imao preko 800 pozicija u Matrixu. Šta to znači? On nikom ništa nije rekao, sistem mu je dodelio 8 pozicija u Matrici, svi oni koji god paket da imaju, oni slače svoj novac i njemu je kapilo, praktički tako se ubrzava popunjava. Jer ako meni recimo sa 30%, da stavimo da je prosjek, na primjera radi, nema garancija, 30% mesečno, znači za 10 meseci faktički meni ide 200%. Ali šta ako ja imam 10 ljudi, pa mi oni to smanje na 8 meseci, recimo, ili na 7 meseci, razume? Tako da je ovo, dobro su napravili platformu, da ne morate da radite, imate dosta platformi gde dobijete poziciju, pa morate da otvorite druge dve, da stavite ljude da biste zarađivali, ne, ovde uopšte ne treba, ovde čak vam sistem i daje nekad. Nema obećanja, nema paterna, ne može se objasniti, jednostavno svedočenje. Evo ja sam dobro, imamo mi jednog prijatelja u strukturi koji je dobio jednog, mi smo mladi tek na Balkanu, ali mnogi su dobili mnogo. Sad, znači, kada radite mrežu, ne možete radite mrežu, bukvalno imate svoje poznanike, familiju, sviđa nas ovo, vi ih pozovite na ovaj webinar. Vi faktički ne trebate da ulažete uopšte dodatno. Vi svakako imate svoj paket, svakako vam dolazi profit, i vi samo ih pošaljete ovom. Ako im se sviđa kompanija i vide i po vam vaše svedočenje, naravno, ništa, udajte, evo ga tu referral link, registruju se preko vašeg linka, uplati se, sve mi imamo ključ u ruke, i eto tu su. I vi onda imate otvoren bul i dodatnih 200%. Sad, kako se ovih 200% na beru puni polako tradeom, mada zavisi od Matrixa, ali vi ne utičete na to, ovde bukvalno je ovo u vašoj kontroli. Znači, vi ovo možete napraviti za nedelju dana. Evo ja sad imam, mogu 20.000 da zaradim od bulu i dodatnih 20.000 gore. Ja to mogu, ako sad imam ljude, zakačim, ne znam koliko ljudi, ja ću to odmah da završim. Šta se dešava kada ovde dođe do 200%, morate da obnovite nalog ili ga nadogradite. Ako ga obnovite, onda imate ponovo 20.000 fore da zaradite. Ako ste zaradili pre obnavljanja više nego što mogli da primite, odmah ćete dobiti taj višak, to vas čeka nedelju dana, to je odlična stvar. I možete da nadogradite, s tim što, ako se od ovog živog novca, sa strane, ne iz vašeg džepa, nagrađeni ste od kompanije za marketing, nadogradite se, pa onda će vam i gore više dolaziti. Jednostavno, to je to, ako imate ljude koji, a moje prvo vama da se vidi. Ja uvijek svima kažem, vidi, evo ti prvo moje, pa probaj 300, 500, pa vidi da leže, kako leže, nauči vam sistem i ja nisam vidio još nikoga da je ušao, da je počeo da gleda, a da mu se nije dopalo. Ima onih koji znaju sami da traduju, mada iskreno, to su možda većina ljudi koji misle da znaju, neće da kažu koliko su izgubili novca, ali samo govore da su pobeđivali. Pa njima recimo smeta što nemaju te listing brokere. Za takve ljude je faza 2. Faza 2 će dakle dovesti, fazu 2 u stvari pravi broker, jer broker videli se svedočenje. Njima se mnogo dopada kako rade ovi traderi, a ko se malo razume u Forex zna za terminologiju copy trading, znači bukvalno vi na nekom brokeru imate neke tradere koji traduju i vi imate svoj nalog kod tog brokera, svoj novac koji možete da se učite, znači nije zaključan kao ovde, ovde mi je novac zaključan dok traje ugovor, čisto transparentno. Sviđa vam se, ne sviđa se. I nema compoundinga jer oni non stop vade, svaki subot oni vade zarade, znači ništa compounding. Compounding možete da radite samo na brokeru, ovo nije broker. U fazi 2 mi ćemo moći da se njihovi tradovi kopiraju na našem nalogu i onda će nama broker da pošalje taj trading statement, izvod i vidjet ćemo koje parove, koliko lota, koliko pipsa. Ja iskreno dobijam to redovno, ja samo scrollam da vidim koliko se zaradi. Mene uopšte ne zanima kakvi su tradovi, možda nekad vidim, ali ne zanima me jednostavno. Verujem da većina ljudi je tako. Tako da dolazi to. I rekli su nam isto da će nam dati, podeliti zapravo s nama tog novog robota koji prave, koji ima artificial intelligence, ima više segmenata, jer imate robote koji imaju jedan sistem za kupovinu, jedan za prodaju i jedan za anti-trend. Znači, to je mnogo bitno ubaciti. Čak i kod robota ne može čovjek svaki put da stigne na vreme, može da reaguje, tako? Robot ipak radi 24 sata na dan. Tako da dolazi za svakoga. Ajde se vratimo na prezentaciju. Kao što smo rekli, znači, imamo bear, ako želite samo da radite, imate i tu šansu da vam se ubrza sa onom matricom,
to ne znamo kako, nema pravila, dakle kako će dobiti, zavisi od ekipe. Bull Capital vam se otvara ako neko, bar jednog preporučite i registruje se i uđe u kompaniju preko vas. Tu dakle dobijate 200 gore, 200 dole, eto sad već 4 puta možete zaraditi, s tim što ovih donjih u Bull Capitalu zavisi od vas. I tu su naravno i rankovi, dakle postoji još sistema karijera i nagrađivanja i tačno je sve lepo objašnjeno i proračunano odakle taj novac, gde je novac, uopšte ne zavisi od novih ljudi. Od novih ljudi uvek zavisi rast kompanije, to naravno, ali pogledajte sad ovo. Vi ste bear, znači ne zanima vas da preporučujete ovo nikome i vi ste završili ugovor od 10.000, sukli ste ga, ako hoćete da nastavite, vi morate opet da platite 10.000, s tim što opet 3.000 odlazi u mrežu, znači opet se hrani Unilevel, a sukli ste 20.000, pa ste stvarno proizvodom nahranili matricu. A vi ste postojeći čovjek, vi ste nov čovjek, znači zadovoljni ste sistemom. I jednostavno sve se hrani. A svež novac zapravo sve leži na Forexu, znači ne dolazi se iz novih investicija nego na Forexu. Tako da je dosta održiv sistem, dosta dobra matematika i Ron Pope i Conversion Pros jednostavno imaju takvu reputaciju. Ovde možemo samo vidjeti još ono što sam rekao, kako se zapravo deli taj jedan paket. Ovde je primjer paketa od $1.000, gde 30%, znači $300, odlazi na tu akademiju i to odlazi zapravo u mrežu. Kompanija ništa ne uzima iz mreže, niti od ovih 30%, niti od onih 20% slačenja. Kompanija zarađuje od ovih 70%. Znači videli ste oko mene 7.000 u trade, do 10.000, eto ovde je 700.000 i to odlazi na brokera. I sad kompanija ako nama dala danas 1.09, oni su možda zaradili 1.2, možda 2, možda 3. To je njihovo pravo, kako god da su zaradili, oni od toga samo zaradili. A ovih 30% je sad novih 100% i pola toga ide na Fast Start bonus i pola toga ide na Unilevel bonus. Znači Fast Start, to je faktički 15% cene celog paketa, dobijate direktno vi kada svog prijatelja uvedete u kompaniju. Ako je to $1.000 paket, vi ćete odmah dobiti 150, odmah vam legne i odmah možete da se učite na Bitcoin wallet, naravno minus 20% ono što pričam. A drugi 150% već deli u 10 nivoa gore. To je sad već, sad ćemo već morati da, evo posle ovog slajda, onda pogledamo, da, ćemo ići o kompletnim planom, dakle za one koje zanima mreža, za one koje ne zanima, ovo je zadnji slajd, za one koje je ovo samo prilika da malo pasivno zarade. Kompanija koliko god da istrade nedeljno, maksimalno su stavili 15, znači ne obećava se 15, nego maksimalno do 15. Ako oni zarade 60%, mi nam izgleda 15. Šta je to dobro, da je Bože da zarade toliko, jednostavno ostaje im ta neka rezerva da nekad se ne zaradi, znači ne možete nekad svaki dan zaraditi, a da recimo ja sam sa robotima retko imao dan da nisam zaradio, osim kad je pad jak tržišta, a robot ne zna da se snađe, drugog dan stoji nedelju dana i to je to. Jer imate više parova, neki parovi su uvek prenose se iz dana u dan, orderi, ali zato drugi parovi donose i jednostavno svaki dan ima neki profit. Ovde vidimo njihove dosadašnje rezultate, a uspeli smo mi da pokupimo samo od avgusta. U avgustu je bilo prošle godine 56%, znači isplaćeno ljudima toliko, slučajno nikada niko, evo ovih 10 meseci nije imao kašnjenje oko proračuna subotom, jer od ponedjeljka do petka se traduje i subotom se obračunava i Unilevel, znači mreža i trading. Onaj matrix se isplaćuje 1. i 16. Ali to je u početku uspavan bonus. Dolazi nam $0.5, 10 centi, $1, ali kako vam mreža raste, kako sve više njih nedeljno slače svoju zaradu sa Forexa, to postoji stvari najbolja zarada. Tako da je dobro ovo preporučivati i preporučuje se, ali uvek je na izbor čovjek, naravno. Pa septembra su ima 44, 37, 43, novembra, decembra 30. Dobro je što su decembra imali išta, pošto recimo naši neki roboti se gase 15. decembra, pale s 5. januara. Tako da, ali eto, to je robot, sad čovjek treba zna šta radi. Ovi traderi tako znaju tržište kako radi i diše. Februara 37, marta je počela korona, tu se smanjila, april će verovatno biti tipa možda 21, 2,
Dodavat ćemo to naravno sve transparentno kako bude išlo, pa vidjet ćemo kako će ići. I to bi bilo to što se tiče pasive i malo smo dotekli aktivu i sada ćemo kolegu Baneta staviti da on malo za one koji bi žele da čuju barem šta ih čeka, ako oni posle treba, ako se njima dopada ovo povuđu, pa posle može nekom drugom da. A i za one koji su već tu da malo obnove gradivo, što bi se rekli. Izvoli, Bane. Igore, samo prestani da šeruješ, molim te. Hvala ti na ovome. Ja se nadam da su ljudi koji prvi put slušaju shvatili neke osnove. Možda niste shvatili naravno sve, nisam ni ja, ni malo ko je odmah ukapirao sve detalje koje je sada Igor izneo, ali ja ću pokušati da imamo još jedno 5 minuta, pa ne bih želeo da probijemo taj limit koji sam rekao vremenski od sat vremena webinara. Pojednostavit ću stvari. Ovo možda ne deluje komplikovano, ali shvatite. Svako ko vas je pozvao ovde, moguće da već ima iskustvo sa CashFX-om, što znači da već ima svoj neki nalog i da je prošlo onih 72 sata. Šta je 72 sata? Znači ako danas kupite paket, 72 sata radnog dana mora da prođe da bi počeo trading. Pitajte te ljude, da li postoji bilo ko od njih ko nije dobio svoj profit dnevni. Uzimam da je negde sada u poslednjih nedelja 1%, oko 1% je prosek dnevnog profita. Pitajte da li postoji neko da nije dobio. Sledeće pitanje koje ih pitate, da li išta znaju o Forexu. Dobit ćete različite odgovore. Na prvo pitanje ćete dobiti jedinstven odgovor, to je da su dobili profit, a sledeće sve zavisi od nivoa znanja. Mnogi ne znaju ništa i dalje oko Forexa, sem da se loguju na svoju kancelariju i naučili su sve u jednom danu i da otvore svoj Bitcoin wallet zato što su isplate kroz Bitcoin, a i dalje profitiraju. Svake nedelje, na kraju nedelje, subote uveče, je mogućnost isplate tog profita, znači da prebacite ta sredstva na Bitcoin wallet i unovčite svoj profit. Ja ću samo kratko onda preći na prezentaciju. Shvatili ste da... Meni je... Samo sekund. Ok. Ne znam zašto mi izbacuje. Prezentaciju, to je slajd, mi izbacuje. Uglavnom, ajde preći ću ovako da ne bih sad gubio vreme. Za ljude koje interesuje izgradnja, vi imate zapravo 3 opcije uz ovu kompaniju. Prva je da zarađujete pasivno od trade profesionalaca. Bez obzira, ponavljam, bez obzira na nivo znanja o Forexu, trenutno vaš nivo znanja. Drugo, dok zarađujete, možete i da učite o Forexu, zato što je to deo vašeg paketa koji ste kupili. Zapravo 30% od vašeg paketa ide na takozvanu Forex akademiju, gde vi možete da učite od nule znanja, od osnove, da šta je zapravo Forex i kako da ga sutra koristite. Zapravo to se kaže, učite da pecate. Veštinu savlađujete koja će vam koristiti verovatno u budućnosti. A treće je mogućnost izgradnje biznisa. Da dok pasivno zarađujete, da dok učite, da izgradite biznis veći ili manji. To znači da radite preporuku. Verujem da ima dosta ljudi ovde na webinaru koji već imaju iskustva u građenju ove vrste biznisa, to je takozvan network marketingu. I znam i da postoje različite iskustva, da nije lako preporučiti nekome, pogotovo neki sistem koji je teško objasniti. Vi nemate šta da objašnjavate posebno ovaj sistem. Svako može da preporuči, bez obzira na nivo znanja o networku, zato što ukoliko uzmete svoj mobilni i pokažete ljudima svoje pasivne dnevne prihode i pokažete trag da ste skinuli taj novac, to je sve, bukvalno. I to svako može. Da li želi, to je drugo, ali to svako može. Koji je potencijal gradnje mreže? Zamislite da imate u svom timu, koliko god da je taj vaš tim, da li je 5, 3 ljudi ili 55, da su svi zadovoljni. Bez obzira da li radili mrežu ili ne. Da su svi na kraju nedelje zadovoljni.
i da svakog dana mi izbacujemo svakodnevne profite, da svakog dana gledaju svoj profit. Vi imate jedno, kako da kažem, apsolutno raspoloženje u mreži, što je jako retko. Ovo nije brza šema bogaćenja, ovo nije obrtanje novca za 2-3 meseca, imam 100, 200, 500%, ali je jedna stabilna izgradnja pasivnog prihoda koji će jako dobro doći u ovoj nastaloj situaciji, pogotovo u budućem vremenu. Samo da kažem, evo ovako da prođem kroz osnovne bonuse, a to je da ako nekog direktno sponzorišete, znači neko kupi paket, registruje se na vas, 15% od paketa ide vama u dolarima, vi prebacujete u Bitcoinu. Oni za slučaj sa paketom od $1000, na primjer, to je znači $150 direktno za vas. 30% zapravo od vrednosti paketa služi za hranjenje bonusa za kompenzacioni plan. Polovina odmah ide direktno preporučiocu. Drugih 15% je zapravo za hranjenje cijele mreže. Zavisi od veličine paketa, zavisi od ranka kojeg ste, ali shvatite jedno, vidite, jednom izgrađena mreža uvek donosi novac. Ja znam da je ovo kliša i izgovor, ali gledajte, šta znači jednom izgrađena mreža donosi novac u ovom slučaju? Čak i da imate samo 10 ljudi i nikad više 11 se ne pojavi u mreži. Znači 10 ljudi je nastalo ne možda direktno vašom preporukom, vi ste 2-3 preporučili i oni su, i nastao je tim od 10 ljudi. I nikada više ne nastane, primer, 11. čovjek. Vi dalje ćete da zarađujete. Znate zašto? Zato što svaki put, takav je kompenzacioni plan, svaki put kada svako od tih 10-11 ljudi, to je 10 ljudi uzima primjer, kada povlači novac, 20% je provizija koja ide ponovo u mrežu za vaše i njihove bonuse. Jer shvatate? Znači, svaki put zarađujete. Da li je to veći ili manji novac, kako god, on je pasivan, a kad je pasivan nikad nije samo toliko sam dobio, zato što ništa niste radili za to. Postoje liderske nagrade za to, postoje posebno webinari koji objašnjavaju za sve ljude koji šta je zapravo ovo prilika i kako ide kompenzacioni plan, ali da nije privlačeno, definitivno ne bi toliki broj ljudi sve više i više dolazilo i koristilo ovu priliku. Tako da ja ne bih, evo sad je 9:02, ne bih se više zadržavao na ovoj temi. Ja se nadam da ste shvatili, Igor je tu da objasni za sve koji žele detaljno da znaju o kompaniji šta. Ljudi ne treba da se plaše, ponavljam, nivo znanja je dovoljan. Ono što možete učiti u jednom danu, mislim, ovo je lepo znanje koje ćete želiti sve više da saznate, ali dok učite ćete pasivno zarađivati. Osnovno što treba da znate je korišćenje vaših naloga, otvaranje Bitcoin, voleta, novčanika, tako da, i to je to. I ovde je sve veći broj ljudi koji rade edukaciju, koji mogu vam pomoći u tome i to je ono osnov. Tako da ja se nadam da smatrate da ste vredno utrošili ovih sat vremena za ovu informaciju. Ponavljam, obratite se ljudima koji su vas pozvali. Mogu da vas ubace u naše grupe, mi imamo dve grupe na Telegramu gde možete postaviti pitanja, možemo diskutovati oko toga, imamo posebne webinare na tu temu, tako da šta god vas interesuje, obratite se ljudima koji su vas pozvali na ovaj webinar, ako oni nešto ne znaju, tu smo mi, da ne izbegavamo ni jedno pitanje, ni jedan odgovor, znači, zato što smo mi radili, prvenstveno smo mi hteli bez prvo preporuke bilo kome da probamo sistem na samim nama, i da vidimo kako to funkcioniše, a posle toga krenula preporuka i želimo da što veći broj ljudi čuje ovu informaciju, a opet s druge strane kome ova informacija možda nije privlačna, to je opet ok, vreme prolazi, rezultati će pokazati. Ja vas sve pozdravljam, mislim da je bilo sasvim dovoljno, 9:05, malo smo probili termin, ja se izvinjavam, tako da čujemo se, nadam se i vidimo svi uskoro da će karantin proći, i da ćemo i sedeti uživo, pa ćemo moći da i da pričamo uživo i da razmenimo sve teme koje želite. Tako da, ja vas pozdravljam još jednom, prijatno veče, vidimo se uskoro, čujemo.